I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Ngiyakubingelela mlaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Angikwamukele ehlelweni lwethu lokufunda incwadi yethu yemihla ngemihla lokungiyo iRhapsody yamaqiniso lebhalwe ngumfundisi Chris Oyakhilome DSCD. Lamhla ngumsombuluko timfica kuyenyanga yeNdlovana ku2026. Sihloko salamhla sithi nguwelo sisombululo. Livesi lekuvula silitfola kuba seRoma sahloko sesiphohlongo livesi le-28. Lithi siyati ukuthi uNkulunkulu usebenzisa konke kube lusito kulabo labamthandzako lababitwe ngekwenjongo yakhe. Umfundisi uthi kude inkinga leyake yaba khona ngaphambi kokuthi kutholakale isisombululo sayo. Hlale ukukhumbula lokho. Umfundisi ke uthi ngike ngasho kanyenti ukuthi inkinga ticondza ngasesisombululweni tasto. Nangabe inhlanyelo yesisombululo ikuwe, inkinga itawufika ikufune. Kungako tinsayeya letitsite tifika kuthi kuwe cathatha ngulokuthi uphethe imphendvulo ngekhatsi kuwe. Kungenteka ukuthi uke wahlangabetana netinsayeya ekuphileni kwakho. Lokho kwentiwa ukuthi uNkulunkulu bekakuhlelele ukuthi utincobe futhi ukhushulelwe ngetulu. Ungesabi tinkinga kanye netilingo. Kuyindlela yekuphuma kude ufike ezingeni lelisetulu lekuba mkhulu nekutfutfukiswa. IBhayibheli encwadzini yaJakobe sahloko sekucala livesi lesibili lithi, bazalwane bami nanihlelwa nhlobo tetilingo nibokuthatha ngokuthi injabulo yodva. Kungani? Kungobe kuncoba kwakho kucinisekisiwe. Ngako-ke nawuhlangabetana netinsayeya, thani Nkosi letsandzekako, ngiyabonga ngidalwe ukuthi ngingene kuloku. Livi lithi konke usebentisa kube lusito kulabo labamthandzako lababitwe ngekwenjongo yakhe. Lokhu ke sikuthola encwadzini yabaseRoma sahloko sesiphohlongo livesi le-28. Lokhu kusho ukuthi angeke uze wenteleke phasi. Lokhu kwenteka mbamba. Incwadi yekucala yaJohane sahloko sesihlanu vesi lesine ithi wonke umuntu lotelwe uNkulunkulu uyalincoba live. Kuncoba lesincoba ngako live kukholwa kwethu. Uyachubeka umfundisi uthi noma ngabe yini letelwe uNkulunkulu, kungaba nguwe, emavi akho, emaphupho akho, umbono wakho noma imicondvo yakho, kuyalincoba live. Incwadi yekucala yaJohane sahloko sesine livesi lesine ithi bantfwa bami nine nibaNkulunkulu senibehlulile baprofethi bemanga ngobe lowo lokini mkhulu kunalowo losemhlabeni. Lokho kusho ukuthi utelwe nguye, wakhelwe kuncoba futhi uhlelelwe ukuphumelela. Awusiye lohlaselekile kodwa umehluli. Wena uyimphendvulo, uyindlela yekusombulula indzaba lefunwa ngumhlaba wonke. Watalwa kude uncobe, ubuse, uphindze ubonakalise inkhatimulu yaNkulunkulu. Incwadi yabaseRoma sahloko sesiphohlongo livesi le-15 ithi indalo yonke ilindzele ngekulangatelela lokukhulu ukuthi uNkulunkulu embule emadvodzana akhe. Haleluya. Asithandaze. Babe lotsandzekako, ngiyabonga ngebuhle bakho nangekulunga kwakho lokukhanyako nalokubonakalako kimi. Livi lakho liyasebenta kimi futhi ngihamba ekukhanyeni kwekuncoba kwami kuKristu Jesu. Ngiyaphila ngetulu kwetimo futhi ngiyati ukuthi tonke tintfo tisebentela kuba lusito kimi. Ngatalwa nguwe futhi ngalincoba live egameni laJesu. Amen. Kuchubeka nesifundvo kemlaleli utawufundza incwadi yabaseFiliphu sahloko sesine livesi le-13, incwadi yaJoshua sahloko sekucala livesi le-4, incwadi ya-Isaya sahloko se-41 livesi le-10 kanye nencwadi yabaseRoma sahloko sesiphohlongo livesi le-37. Bese-ke sesiba nelihlelo lokufundza iBhayibheli ngeminyaka munye. Lamhla-ke kufundwa incwadi yaMateyu sahloko se-26
livesi le-57 kuya evesini le-75 kanye nencwadi ya-Eksodusi isahluko se-36 kuya esahlukweni se-37. Bese-ke kuthi elihlelweni lokufundza iBhayibheli ngeminyaka lemibili lamhla kufundwa incwadi yebapostoli isahluko se-16 livesi le-14 kuya evesini le-28 kanye nencwadi yekuhlabelelo isahluko se-7 kuya esahlukweni se-8. Ngikholwa-ke mlaleli ukuthi kukhona lokufundzile sisabukusana livi leNkosi. Ngikholwe-ke ukuthi sitawubonana kulokulandzelako. Inkosi ikubusise. Ucela ngemlaleli ukuthi uma ngabe bowusengakayemukeli Inkosi yethu Jesu, umane usho nankha emagama emva kwami uwasho ngenhlitiyo yakho yonke. Haleluya. Thani Nkosi Nkulunkulu, ngiyakholelwa ngayo yonke inhlitiyo yami eNkosini Jesu Kristu, indvodzana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa wangifela nekuthi uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Ngiyakholwa uyaphila lamuhla. Ngiyavuma ngemlomo wami kuthi Jesu Kristu uyinkosi yempilo yami kusukela lamuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakadze, ngitelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngikusinzisa impilo yami. Nyalo sengingumntfwana waNkulunkulu. Haleluya. Siyakubongela ke mlaleli, nyalo sewungumntfwana waNkulunkulu. Haleluya. Inkosi ikubusise.